Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, elhamdülillahi ve kefâ. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtefâ. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugünkü Cuma hutbasının teması zekat berүүnүн fazileti. Köpçülük adamlar ıyık Ramazan ayını kütüşöt. Hazır gün kiçine ısıp orozodogу çаңкоонун эмне экенин сезип аткан адамдар бар. Талаа жумуштары менен жүргөндөр бар. Базарда оржу көтөрүп жана башка айтор ушундай. Кадыр эсе суусап суунун кадырына жетип аткандар бар. Алар сууну ушунчалык баалап калат. Тып деп үзүлүп чыгып аткан тамчы дагы ал үчүн океандай чоң суу болуп көрүнөт. Ал үчүн бир тамчы суу өмүр, жашоо. Айтайын дегеним, дал ошол сууга чаңкаган, суусаган адамга суу кадырлуу, баалуу, бартуу болуп көрүнгөндөй эле колу узун, берешен, жоомарт, айкөл инсандар үчүн ıyık Рамазан айы ошончолук барктуу. Анткени алар ушул ıyık Рамазан айда капиталымды эсептеп, зекетти ıyık Рамазан айда чыгарып калайын, соопко ээ болуп, тоодой чоң мол соопторду алып калайын деп Рамазан айды күткөндөр бар. Ошондой мыкты берешен колу узун байлардын жакшы көргөн ıyık Рамазан айы бүгүн. Зекет чыгарып атышат алар. Сабактын темасы зекет жан дүйнөнү тазартып, кадыр барыкты көтөрөт. Сөзүм куру болбосун. Аят далил. Зекет кадимкидей бирөөнү зекетиңди бер десе, кудум эле мен анын ошол акчасына муктаж болуп, өзүм үчүн тиленип жаткандай сезилет ага. Пайгамбарыбызга аят түшкөндө, зекет аят түшкөндө, сахабаларды чар тарапка чачыратып, байлардын зекетин алып келип жыйнайсыңар, кедей, кембагал, жетим жесилерге бөлүп беребиз дегенде, кээ бирки байлар баш тарткан. Бул менин өзүмдөн, атамдан, бабамдан калса. Мына колдор кабарып, күнгө күйүп, сууга тоңуп, тамандар тешилип тапкан байлыгымдын зекетин Мухаммадка берип коёмбу деп текеберленгендер болгон. Пайгамбарыбызга өзү зекет кайрымдуулуктарды пайдалануу өзү арам. Пайгамбарга мүмкүн эмес. Пайгамбардын үй бүлөсүнө мүмкүн эмес. Азыр кээ бир адам ушинтип зекетиңди бер десе, ошол бер деген адам өзү колдонот деп түшүнөт. Жок, ал жөн гана ортомчу жеткирүүчү. Мен да бүгүн ушу жеткирүүчүмүн. Зекет жан дүйнөнү тазартып, кадыр барыкты көтөрөт. Иртабит ита иззака би ада'i ссала иртибатан васиqa. Чындап эгерде Кур'анды арабчасын окуганын билбесеңиз, кыргызча котормосун окуп көрүң. Сөзсүз түрдө зекетти бер деген сөз намазды тургузгула деген сөзгө жабышып келет. Зекет менен намаз экөөнүн ортосундагы байланыш ушунчалык жакын, ортодо же тире же бүтүр жок. Кур'анда бир канча жерде Аллах Таала намаз окугула дегенден кийин дароо эле зекет бергиле деген түшүнүктү айткан. Астагфируллах. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'malun basir. Sadakallahul azim. Namazı turguzgula. Namazga turgula. Ve atuz zakah, zeketli bergile dedi. Uşul ayattan kebirkiler manini kıyışık düşünüşöt. Biri
Досым, бай досым, кагылайын, айнанайын, жан досым, мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Ушул дүйнөдө деле эрте менен түштө кечинде сени эстей берем. Бирок мен сени менен бейиште бирге болгум келет да. Ошондуктан жүрчү ушул дүйнөдөгү бейиш бактарына кирип бир рахаттанып намаз окуп чыгайлы деп, көптөн бери ушу даават кылып бир күн мечитке алып кирсе, кашайып ошол күнү имам зекет тууралуу маселе кылыптыр да. Ал өзү бай биринчи жолу мечитке кирип аткан. Бирок туура эмес, тафсир кетип калган. Эми отуруп намаз окуп бүтүп, эми чыгайлы десе эле, тура тургула, мен кичине бир сөзүм бар. Акимус салах, Аллах Кур'анда намаз окугула деген. Ва атуз зака, зекетиңерди бергиле деген. Намаз окуйсуңарбы, намаз окуганыңардан кийин зекетиңерди бергиле дейт. Анан жанагы байдасы атаң, мени мунул атайын канча вакыттан бери сүдүрүп алып келгени ушу сөздү угузуш экен эле дептир. Намаз окугула, демек намаз окуп атсаңар зекетиңерди бергиле деди. Демек окубай койсом зекетти бербешим керек экен деген түшүнүк келет. Ага. Кийин бир мечитке барып, дагы алып кирсе, ал жерде Акимус салах ва атуз заках деген аяттын эми нукура түз, анан туура котормосу. Акимус салах, Аллах айтты, намазды тургузгула, намазды тикелегиле окугула, намазга катар тизилип тургула өзүңөр. Эгер силер намазды менин ыраазычылыгым үчүн тозоктон коргонуп, бейиштик болом деген үмүт менен окусаңар, анда мен силерди ушунчалык бай кылып коёмун, андан кийин ва атуз зака, зекетиңерди жыргап берип жашай бергиле деген маани чыгат. Субханаллах. Намаз окуп кичине аракет кыл, намаз окуу эле 5 вакыт намазга каттай берсең байтам деген жери жок. Намаз окуу, соодаңа береке берем. Намаз окуу, дыйканчылыгыңа береке берем. Намаз окуу, 4 түлүк жайыттагы малыңа береке берем. Андан кийин ва атуз зака, зекетиңди бере бер жыргап деген маани чыгып атат. Анан ошол аяттын туура маанисин түшүнгөндөн кийин жанагы жигит намазына да, зекетине да бекем болгон. Мисалы ушул аятта намаз окугула, зекетиңерди бергиле деп Аллах Таала эки ибадатты кошмок айтты. Ва туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуху индаллах. Өзүңөр үчүн, ушу өзүмө пайда болсун, ата-энеме, бир тууганыма, үй бүлөмө ошо пайдасы тийип калсын деген илгери үмүт менен бергениңердин баарын кыяматта Аллахтын алдында эч бир кемибеген абалда, кандай берсең ошондой абалда табасың. Аллахтын алдына сакталуу. Ийне берсең ийне, килтейген казан берсең казан, төө берсең төө, ошонун соогун аласың. Инналлаха бима та'малуна басир. Аллах Таала силердин эмне кылып жатканыңардын баарын көзөмөлдөп көрүп турат. Акимус сала ва атуз зака, намазыңарды тургузгула да, анан зекетиңерди бергиле деген бул аят эки ибадаттын кошмок келишинин өзүнчө бир чоң сыры бар. Зекет десе, ал жөн эле. Ооба, анан кийин берем деп акчадан эсептеп, же болбосо 40 кой болгондо 1 кой, 30 үй болгондо 1 жашар торпок, 136,5 миң сомуңуз болгондо ошонун 40тан 1-ин зекетке бериш керек. Жана башка ушундай. Үшүр 10 тоннадан 1 тонна буудай, 10 тонна картошкаңыздан 1 тонна картошканы үшүр зекетин берүү. Ушуну берип койсом эле деп жашап келет кээ бирлер. Жок. Ушул ниет кылуунун өзү ибадат, зекет берем деп. Эсептеп аткандын өзү ибадат. Ушинтип колуңузду сунуп ме деп тиги муктаждын колуна беришиңиздин өзү ибадат. Кадыресе намаздагыдай ибадат, зекетти дагы берип жатканда ниет кылыш керек. Ажыратып жатканда ниет кылыш керек. Ушунун өзү чоң ибадат. Намазга зекетти жакын кылганын себеби Аллах Таала. Зекетте эч качан дарат албайсың. Зекетти берип жатканда азан да, икаматта айтпайсың. Зекетти берип жатканда тиги кыбланы да жүздөнүп карабайсың. Бирок кыбланы карабаганың менен, дарат албаганың менен бул кадыресе намаздагыдай олуттуу ибадат деп зекетти намазга жакын кылды. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам
İslam dinindeki 5 türküktün 3'ünsün zeket dep jarıyaladı. Misalı, Buniyel İslam ala hamsin. Şehadeti en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İslam 5 nesenin üstüne kurulgan. Birincisi, şehade keltiriş gerek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dep şehade keltirişimiz gerek. Allah'tan bir bar ekenin, Peygamberimizin ahirki elçi ekeninin güvelik verişimiz gerek. İkincisi, ikamet salah, namaz okuğunun üstüne kurulgan İslam din. Üçüncüsü, ita-iz zakah, zeket verumun eken. İslam'ın 3. türkügü zeket. Andan keyin hac, anan oraza. Subhanallah. Zeket bul tathhirun nafs ve tahlisuha min el-kethir min el-ahlaq el-mezmuma ke'ş-şuh ve'l-buhl ve hubbid dunya. Zeket degen uşunday ibadat. Kebirkiler namaz okusam, je Kur'an okusam, şunday jеңил dep kalıp atam. Namaz okuganda uşunçalık özümdün jan dünyem tazarıp, rükû kılganda, sajda kılganda bir başkaça abalıp gelip atat dep sejet da namazın içindeki rahatты. Sajdadagı beysin jıtın kadimgide tanıosunda gelip durat da anın. Zeket demi koyunun korosuna girişin kerek. Akçаңды alıp çıkışın kerek. Kolun kir bolup kartoşkanды sortop berişin kerek. Karam terge malыныш kerek. Uşu zekette de uşunday rahat barbı degen surat oluşu mümkün. Ova. Tathiru nafs en iride bul zeket adam balasın nafsın tazalaydı. Nafsı buzuk dep koyup ko bizde. Ve bunu nafsı buzuk deydi. Oşa nafs oңolot. Bul degen jan düýüne tazarat degen düşünük. Adam balasının içinde, denesinde, jüregünde, ködönde, kökürögünde giyiz bolup katıp kalgan en jek göründü, jirkeniştü, jaman münözdörden tazartat. Misalı, saraň, bitir, dünyeni jakşı görü, karözgöy, jana başka uşunday jaman nerselerden tazartat. Adam balasının kadır barkın kötöröt. Adam balasının jan dünyesini tazartıp, anın kadır barkın biyik kötöröt. Ayatka kulak salın. Estağfirullah. Khuz min emvalihim sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha. Sadaqallahul azim. Allah peygamberimizge khuz al dedi. Min emvalihim baylardın barın çakırıp alardın esebindeki kapitalın jakşılap düşündürüp eseptep berip alardın baylığынан zeketти al. Alardın baylığынан zeketти çıgaruň menen tutahhiruhum birinci fazileti zekettin. Tutahhiruhum sen alardın jan düýnösün kökürögün, ködönün tazartasın. Aram oy, jaman niyet, karasanataylık, saraňdyk, bitirlikten adam balası zeketi çıgaruu menen tazalanadı. Öte çoň sır var mında. Ikincisi, ve tuzakkihim biha. Sen alardın baylığının zeketin alıp muhtaçların alakanına taştoo menen baylardın darajasın bolup körbөгөндөй jogorу kötörösүn. Tebelendi bolgon tamanга түшүp калган кадыр баркын бейишти кылып көтөрөсүң. Subhanallah. Uşu zeket берүү өзүңүз берип эле жүрөбүз го. Зекетти беребиз, садаканы беребиз. Өзүңүзчө бир башкача болуп каласыз да. Үстүңүздөн бир оор жүктү алып таштагандай жеңил басып каласыз. Uşu кадыр баркыңыздын көтөрүлгөнү. Zeket bul kırsıktı kaytarat. Günöylördün barın juvat, tazartat. Subhanallah. Estağfirullah, estağfirullah dep aytkandağı istiğfar menen keçirilbegen günö zeket berүүңүz menen keçirilet. Uşul sizdin bergen zeketiniz özüňizgö Allah Taalanyň meriminin düşüşüne negizgi sebeplerden biri. Ayatka göňül buruň. Sözüm kuru bolboş üçin. Estağfirullah.
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. Merimim bardık nerseni öz içine kamtıp alat dedi Allah. Allahu akbar. Merimim öz içine barın kamtıp alat. Menin merimim uşunçalık kenen bari menin merime batıp ketedi. Oşandıktan kafirler, münafikler, müşrikler paygambardın canına gelip çüçkürüşçü da. Peygambarga oğuzup çüçkürüşçü. Emnege? Ankene peygambar çüçkürgen adamga yerhamukallah, Allah seni öz merimine orosun dep aytçu da. Eğer de peygambar kimdin çüçkürügüne Allah seni öz merimine orosun dep ele aytıp koya turgan bolsa boldu al iki dünya Allah'tın merimine orolgan abalda yaşaydı. Paygambardın batası deyip atat da. Müşrikler dağı peygambar seni Allah öz merimine orosun dep aytıp koysunçu bayqosuzdan arkasına gelip çüçküreyin dep çüçkürçü bирок peygambar anın müşrik ekenin bilip turçu ankeni Cebrail aleyhissalam ağa müşrik bul dep жооп ayttırçu emес. Görbeysizби? Allah'tın merimine momun musulmanlar gana batat. Kafirler batpaydı. Kafirlik abalında batpaydı. Musulman bolup imanға gelgenden keyin gana batat. Feseaktubuha lillezine yettekun. Men uşul merimimdi bardık nerseni öz içine kamtıp algan merimimdi de batat. Birinciden takvalarga ve yu'tuna zekah zeketin bergenderge anan menin düşürgen ayatlarıma ova Allah tuğra aytты dep iman keltirgenderge ıra gördüm dedi. Allahu akbar. Zeket bergender Allah'tın merimine çömülgöndür. Kanday son ibadat. Zeketli kebirkiler sol çöntegine sol kolun salıp öleme dep kudum ele men ağa muhtaç bolup turganda. Жоқ, maga emes, jetimge, jesirge bergende dagı uşunçalık tömön bolup kudum oşol kembagal adamga özü muhtaç bolup turganday bolup barıp beriş kerek. Allah'tın dagı bir merimi eger Allah ança mıç adamdı kedey kılbaganda anda bayların köpçülüğü tosokuluk bolup kalmak. Anken aların zeketini hiç kim albay koyet da. Kedeylerden, muhtaçlardan, jetim jesirlerden bar ekeni baylardın peşenesinin mıhtılığı. Oşol zeketin çıgarıp kayrımdılığın berip jatkanda tekeberdenbestен мәде быргытмастан алдына барып çögölöp, oturup, göğünün kötörüp, şu bizden kişinekey jardam, muhtaç emessiz, bирок men sizge muhtaçmın dep bersin dep atat. Sahabalardın tabiinlerin orunda baylar kedeylerdi kıdırıp, sizge bir muhtaçlığım bar ele deçüken, emne dese janına oturup alıp, menin bir muhtaçlığım var da uşunu alıp koyospu deydi eken. Kara, menin muhtaçlığım var deydi. Eğer albay koysa boldu büttü anın zeketi çıkpay jüre beret, jıyıntığında kıyamatta jıyınagan kapitalından Allah'ın alında jo beri kıyın. Baylar zeketin berip jatkanda, böyle gelçi, men mınan alıp koy. Debesten menin sizge muhtaçlığım var ele dep akırın oturup alıp göğünü kötörüp bersin dep atat. Ankene al kedeyge muhtaç. Tukaffiru sadaqatul hatayı ve zunub. Mimmen yuaddi ila dukhulil cennet ve neca minen nar. Kerek bolsa bul zeket günönün baарын тазартып тозоктон куткарып бейишке жолдомо бере турган эң мыкты ибадаттын бири намаздан кийин келе. Анткени пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Ve sadaka tutfi'ul khati'a kema yutfi'ul ma'un nar." Kayrımdуулuk bul zeket günöөлөрдү кечирет. Kemçilliklerdi juvat. Kudum ele su alolanıp kuyup жатқан ottu öçürüp koygan siyahtu zeket bul adam balasının jürögün karartıp can dünyasını jançıp gele жатқандағы bütündey
buzuk oy, jaman günölөрün бүт барын таап-таза кылып коёт. Негизгиси muhtaç adamды taap berişimiz gerek. Yudaaf hadal ajr ila adaf mudaaf bihasbi ihlas al-mutasaddiq. Bergen zekat bergen insan niyetine jaraşa soobundağı 700 barabarga çeyin köböйтүп ala beret. Tekeber denip berse zeketinden kutulat, boldu anın soobu ölçömündө ele. Egerde özün tömön alıp bere turgan bolsa 700 barabarga çeyin Allah Taala soğun köböйтүp turat. Misala, estağfurullah. Yemhaqullahu riba ve yurbis sadakat. Sadakallahu azim. Allah sütkorluktun berekesini öçürüp koydu. Allah sütkorluktun berekesini öçürüp koydu. Ve yurbis sadakat, zekettin soğubun önümün şunçalık kötörüp koydu. Kebirkiler oylaşı mümkün. Bizden ayılda bir kişi var, sütkorluk menен иштейт, 4% акча берет, сан уйлары момунча, жылкысы момунча, кою болсо батпайт, тигине мындай кыжырат болбогула. Анын сан уyu, жылкы кою эч качан күлкүсүнө, жыргалына, адалына жумшалбайт. Жалаң дартына, ыйына, кайгысына жумшалып калат. Эмнеге? Анткени aramga gana чугат. Siz alıp gördünüz, bilem. Banktan alıp gördünüz, aram kutuldunuz, dağıyla kutula alбай жүргөндөр бар. Biri 2 bolбайт эт, экиси 3 же 4 болбой эле жүрөт ушунда баттай албай. Тегиге жакшы жугуп атат. Меники эмнемде болуп атат деп кыжылатсыз да, анткени сиз адал инсансыз. Ата-энеңиз адал. Адал тамчыдан пайда болгонсуз. Adal alkım, adal tiştem, adal uğurtamdan gelgensiz siz dünyaya. Anıktan sizge aram juhbay, duvara olbağın, ekinci tiyaka basbağın sütkorluğa. Adal menen yaşayı verin. Aramdan tapkan 10.000 akçanız somunuz, adaldan tapkan 100 somunuzun berekesinden ılıyı durat. Aramdın. Qarang şunda soğuptu Allah Taala, adaldan lebere turgan bolsoңuz, zeketli bere turgan bolsoңuz Allah Taala yürbi degen tarbiyalap östürüp koyat. Sizdin bergen zeketingizdin Allah Taala sanın, kadır barkın, kölömün, kudum ele жаңы tuğulgan kulun gilteyip çoğun at bolgon siyaktı. Жерге sayılgan köçöt 2-3 adamın kuçağı jetpey turgan çoğun çınar terektey bolgon darak bolgon siyaktı ele. Sizdin bergen zeketingizde Allah Taala kabul kılattağı anı göbeyte veret kıyamatka barganda. Bunu senin bergen zeketin dese insan oğuzatçılat dedi. Ya Rab bunu kaçan verdim ele dedi. Sen çın niyetinden bergensen oşontan anı men kabul alıp göbeyttim de dedi. Bolgonu zekette birinci niyet. İbadat kadimki değil. Zeket bol tuhalli sahibiha min hararat şamsi yevmel qiyamah. Kıyamattağı me kaynatkan aptapты ısıktan saktap kala turgan kölökö kılıcı bu zontik. Zontik azırkı. Tilmen aytkanda. Misal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi dalil. Seb'atun yuzilluhumullah ta'ala fi zilli yevme la zilla illa zilluh. Kıyamatta Allah Taala özünün arşının kölökösünden başka bir de kölökö bolbogon uçurda arşının kölökösünden 7 türdүү insanga kölökö beret, esaldırtat. Oşol 7'nin biri rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma a'ta yaminu. Bir insan var. Zeketin berdi. Kayrımdılık çıgardı. Zeket je sadaka berdi. Birok jaşurun berdi. Oң kolunun bergenin sol kolu bilbedi degen. Tüşünük bul emi munoga maktanbay ber degen şunukta. Uşul hadiste uşunday boyunca tüşüngön tabiinder zeketin berip jatkanda sol kolun arkasına kılıp koyçu eken. Sol kolun arkasına kılıp orap alçu eken kerek bolsa sol kolun orap jengine mıntip kirgizip arkasına kılıp anan oң kolu menen berçu eken momintip. Karagıla uşunçalыk hadiste жүзөгө aşırganдар бар. Bul degeni bergeningdi tigige maktanbayla be. Güve olup koyun, zeketin berip atam. Demeyle koy. Emi bolat, emi ança mınça uçuda. Estağfirullah. Ağada ayat dalil. Estağfirullah. İtübedü sadakati fe ni'immehi.
Sadaqallahul azim. Allah öz ayatında kayrımdуулuktu, zekettingdi aşkere jarıyalap görsetip bersen, al dele jakşı ibadat, soğu bolat. Biroq kupiya bersen, soğu aябай mol bolat dedi. Aşkere bergenin soğu emne bolat dese, özgölөрgө sabak boluş üçün. Men berip atpayм, sen de bersen, sen de bere turgan dengелдесиң, bas bere. Dep bersen bolat deydi. Anan dengeli jok adamдарды көрүп койгулачы, мына келатабы, меникин көрүп атабы бергенимди. Көрбөй калды атаган көр, башка деңгеге деп туруп. Жок. Байлардын намысына тийиш үчүн ушундай кылсаң сооп болот деп атканы. Tajlibu sadaqatur rizq wa tuhaqqiqun nasr. Biz bergen zeket, je biz bergen ixtiyardu sadaqa söz түрдө экинчи бир рызкынын эшигин ачууга себепчи болот. Берсем эле түгөнүп калды, өзүм эмне жейм, атаң баягы бербей эле койбой деп чекени мыжыкпай, кыжалат болбо. Sen жомарт, сен инсан болуп жомарттык кылып атсаң, сени жараткан Раббиң кантип сага жомарттык кыла албасын? Аят далил. Астагфиру билlah. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Emne olbosun, adaldan ne bolsa. Adaldan emne olbosun. Meli ixtiyardu sadaqa. Je mildetli түрдө бериле турган зекетти бердиңби? Fahuwa yukhlifuh. Anın ordunu Allah Teala aşıkçası menен толтуруп коет деп атат. Anın ordunu Allah Teala aşıkçası menен толуктап коет, sen eseptеп бүтө албай каласың. Wa huwa khayrur raziqin. Sen ойлоп атасың да. 136,5 миң сомдун 40тан бирин зекетке берип, түзүгөлө берип койдум, окшойт, анан басып кетип аттыңга карасаң, деп өзүңчө ага курсагын тойгозуп, баягы рызкы берген киши болуп, тамак берген киши болуп, кичине машырланып калабыз да өзүбүзчө. А бирок wa huwa khayrur raziqin. Allah Taala seni жарык дүйнөгө келгенден баштап мейли бармагыңды сор, мейли апаңдын көкүрөгүн эм, мүрзөгө киргенге чейин рызкы бериле келатат. Бир жолу Allah Taala мен саңа нам берип атам, неге намаз окубадың деп эч качан айта элек го. Милдет кыла элек. Сен го анын курсагын тойгозупсуң. Allah Taala сени ыймандуу кылып, ден соолук кылып, абаны бекер берип атат. Биз зекет бере турган болсок, söz түрдө садака бере турган болсок, анын ордун айкөл Раббибиз, жомарт Аллахыбыз аны ашкасы менен толуктап коет. Tutfi'u sadaqa gadaballahi ta'ala wa taqi masari'a su'. Zeket bergen insan Allah'ın kahrından sak kalat da, imansız ölümden sak kalat, tınç bolat. Kuday saktasın. Hemen bunu meçhitin içine girgenlerinin var şu namaz. Kudaydan ümütüz var üçün geldik de şimdi namazga. Kançalarda gelelek, Allah'da Kudaydan ümütü var da, namazga gelbegen menen Kuday var, bir gün namazga girem, ova dep yürüşet, Allah Teala şular dağı şol namazgan kılsın. Ümütüz şol. Namaz okuyandan maksat emne? Özü bu dünyadaki yaşodan maksatınız emne? Biri aytat, davat kılış, biri aytat, meçhit salış, biri aytat, dağı başka, köpüre salış, jolongdaş. Yok. Menin bu dünyadaki ibadat kılıp, oroza tutup, hac, umra kılıp, kayrımdılık berip, zeket berip, jasagandagı ibadatımdın jıyıntığı biri öyle. Alem ne dese? İman menen ölüş gerek de dostlar. İman menen ölüş gerek. Bu dünyada ekhivat uyda yaşaysın bu, jertölöde yaşaysın bu, çölde yaşaysın bu, toğda yaşaysın bu, şaharda bu, eylette yaşaysın bu. İman menen ölüş gerek, iman menen. Akır külgüdögü temir tulpardı menip, o botiregen en büyük uyda yaşasan dağı imansız ölsöň barar jerin tozok. Namazga gelgendegi en ilgeri ümit maksatımız iman menen ölüş gerek. Oşonluktan aytıp atat Peygamberimiz. Sanai'ul ma'ruf taqi masari'a su. Jakşı işlerdi jaso imansız ölümden saktayt dedi. Jakşı işlerdi jaso. Sizdin jakşı işinizge tigi insan tatıksız bolsa dele jasayıverin. Söz türdü
Mansapta kişi kelgende böjürüp, eşigini açıp berip, "Jakşı barıň, jakşı barıň." Ana taçıp türtüp gele jatkan bolsa, dep debey. Barına birde mamile kılın. Tigi sizin jakşı mamilеңizге dal gelip, bul gelbey kal. Jok. Jakşı mamilede siz tatıktısınız. Egerde tigige jakşı mamile kılıp, buga naçar mamile kılsanız, siz özü jakşı mamilede tatıksız insansız. Jakşı işleri jasay berin. Kimge bolsa dele, kafirge bolsa dagı jakşı mamile kılın. Ayvanga bolsa dagı jakşı mamile kılın. Uşu jakşı mamile kılуунун özü imansız ölümden saktayt kagılayın. İmandı öle alabız eger jakşı mamile kılsak. Jakşı iş jasasak. Wa sadaqatu sir tutfi ghadabar Rabb. Zeketti, ihtiyardu, kayrımdуулuktu kupıya bersek Allah'tan karından, açusundan, azabından kutulabız. Sözümdün ayağında Adi ibn Hatim rivayet kılat. Sami'tu Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem men peygambarından uqqan jayım var. Peygambar aytıp attele. Man istata'a minkum an yastatir minan nar walau bi shiqqi tamratin falyaf'al. Kiminger tozoktan kurmanın finiktin jarımın berip bolsa dagı özdeneňerdi tozoktan munapys kılganga alıngar jetse, oşonda berip koya ber. Jarımın özüň jep, jarımın berip koya ber. Uşul kurmanın jarımın bersem sadakaga ötpeyt da deve dep atat. Jarımın berse da berip bolsa da oşonun göňülün köterip koya ber. Oşo jarım kurma menen sen tozoktan kutuldun. Bul sadaka, ihtiyardu sadaka. Berbesen günökör bolboysun. Bul ihtiyardu sadakaga oşentip jarımın berip tozoktan kutulup atkandan keyin millettүү түрдө berile turgan kapitalыбыздын zeketin сөзсүз түрдө berişimiz керек. Antkene al can düýnöni tazartıp kadır barkty beýiş tarapka karay kötöret inşallah. Anın üstüne ıyık Ramazan aydagı bir nafil sünnet ibadat başka aydagı bir farz ibadattın soğuguna tete. Alemi ıyık Ramazan aydagı bir farzды жүзөгө aştırsanız başka ayda 70 farzды atkargandın soğuguna tetesiz. Demek uşul ıyık Ramazan ayda zeketin çıkargandar başka ayda 70 jolu zeket çıkarganı soğun alışat inşallah. Allah Teala barınızdan razı olsun.